Karate klub Lotos. Na drugom mestu sa osvojenim trećim mestom na prvenstvu Srbije i trećim mestom na prvenstvu Srbije za juniorke, streljačka družina Smederevo. Prvenstvo Srbije, Karate klub Lotos. Na drugom mestu članice Prve lige Srbije za žene, ženski stonoteniski klub Smederevo. To ostavi tu tamo, što ti da prečno zub dođe.